Pemirsa media massa dados pilar keempat ring pembangunan demokrasi. Ini ucap kodarang oleh Kapenrem 163 Wirasatya, Mayor CHB Imade Oke Widiante, ring acara Simokrama sareng dasan angga media ring Bali. Ring acara sane kemargiang ring media center Korem 163 Wirasatya Jalan Melati Mayor Oka Mausang yening kewentenan media massa puniki dados Cina ring sajoning kahanan ring tengahing kramo tur jagate. Punika mawinan angga pers keaptiang sida anut adung ring pemarkin bangsa yadiastun ketampenin mabinayan. Paiketandane nyarengang angga media mangde masikian ngewangun komunikasi positif ring sajoning ngewetuang kahanan kondusif ring tengahing kramo Bali. Para angga utama media komunikasi taler keaptiang sida ngawigunayang fungsi hakikinyane dados media informasi, edukasi, saha rekreasi. Parikrama inucap wantah mata tujuan ngukuhang silaturahmi Korem 163 Wirasatya sareng angga media. Tulmaning kaanggen setelah ring sajoning melik bagang indik baga keamanan saha iklim pariwisata ring Bali ri sampun pandemi COVID-19 mangdane digelis metangi. Kita bisa ikatan kita bersama ini media dengan Penrem itu ikatan silaturahminya itu semakin erat lah. Ringgalah inucap silih tungkil angga media Joko Mulyono nyarengang mangdane stateng laksanayang konfirmasi sareng Kapenrem 163 Wirasatya pet prade molihang informasi ring lapangan sane mepaiketan sareng oknum prajurit TNI jajaran Korem 163 Wirasatya mangde state anutin kode etik jurnalistik KIJ. Raiswantara Bali TV.